All India Radio Imphal medium wave meters athum somli point khat kilohertz agyat somgyalani le FM megahertz zale thum point nga pan hongki puangkhia paite program hi tuni in Thuthak Lakkhawm Simna Nna Awng Puanna le Thangboi Mangte ki pan Latualleng ngaidam dingu tuina masapenin Pianna danglou chi Thangboi Mangte apanin hina ngaidam Tam chingala do leng dinga ung chi lal tang aki sai di yan mong tong duk tang bang tung ya mo tui bang gom đi ung chi in melin ma ung to min la ke chi sa me đăng phát tin sông e ma yang chi sẽ bằng hồ ma chính lâu e tình li ya chích tiếng mong bằng khi coi đi mo Pianna danglou Nna Awng Toàn sinh Thuthak bằng su danglou qua ta do siamin him hiamo lấy đâu bắt bằng sai đi nghi ghê loan không theo bằng khẩu na sim thu ra ta lung lên thal bằng tha ung chi hoài tê sẽ lung sông e ma yang chi sẽ bằng hồ ma chinh lâu e tình ya chích chang mong bằng khi coi đi ya mo sẽ bằng hồ ma All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asim tu Joyce Nianglunching Chief Minister Sri N. Biren Singh in Senapati Headquarters Hia Zui Ding Lei Chief Minister Secretariat apan in video conferencing in tunin honna nei Chief Minister State sunga mu thei ki hek nale negleta kamason na singtang gamte tana po akula hi dan gen singtang mi te hin khwa dop kang na ding zong welfare scheme tuam sep so ding hi dan zong gen be mau senapati le paumata a doctor te nurse te le sinsak tu te omna de ki bol zan hon khiak na nei pa hi ding chi
khasagi sunga khia ki kom to theina ding lei bozo na panla chairman ADC senapati le member te senapati DC te tunga zong ki pa thu genin mabana ADC senapati in mi te phatwam pi ding na hon sep zom lai ding u zong alamet thu gen Minister for Tribal Affairs and Hills, Sri N. Kayasi, Minister for PHE, Sri Losidi Kole, Minister for Forest and Environment, Sri Awangbo Neumai, Secretary to CM, Sri Ningthozam Geoffrey, Chairman ADC Senapati, Sri A. Kapani, DC Senapati, Sri T.H. Kiran Kumar, SP Senapati, Sri M. Pradeep Singh, le midang tezong function aki heluhi. Manipura Central Armed Police Force personnel som nga lekuk-tela kes thangmo khiak zani som sagi mi som lile kwate et koldam hita midang zani le nga te tual sunga kilo son hi athe hi tunigama COVID-19 positive case sang kwa zani som gyat active case sang ni zathum somthum le thum et koldam sanguk zagyat som gele sagile COVID-19 asimi som guk Meghalaya COVID-19 patient za somsagi le kwate damin zanin potau et koldam sang ni zasagi le go positive case somga le gyat bu pethak to active case sang ni le samli le sagi avekin COVID-19 case sang li zasagi som ko le khadom Nagaland case thak som guk mukhiak to gomin sanga zaguk le li omta et koldam som li to sang li zali som ko le khatte dama active case sang khat le som sagi le ni omlel Asamin tu khasom nilegiata panin ni thumsung rapid antigen test mi lakhatunga nei som senior state government official in state pumpia test nei tu pahidan AIR tokso Guwahati again tulelina sama active case sangsom thumphial Northeastern Hill University in Hongwe to President Vice Chancellor Professor S.K. Srivastava ahunbei nungaleng thakheng ding omma semzom laiding aphalna pia hidan gen Professor Srivastava to Nehua Vice Chancellor dinga September somne lili kumsang ni le somlenga a kumnga sunga dia guan hiya September somni le thum kumsang ni le somni ahunbei ding a hi Sikkim Assembly in Buddhist University din khiak ding telin bill kwa one day session a pass Zanin Tripura mi zangale somale kwa COVID test positive wa tun mi sangsom ni le ni zagyat le somthum le liamta mi zani somli le gyat te sita tu in Tripura active case sanguk zasagi le thumoma et koldam sangsom le nga zagyat le somguk Arunachal Pradesh azana mi zani le som khat test positive to COVID-19 ve sangsagi zanga som ko le nga pha et koldam sanga zaguk som le thumom Prime Minister Narendra Modi National Education Policy in Leitung Bupia Tupna Hoile Hunlem Tang Thak Ahon Tuding Ahichi Zana IIT Guwahati Convocation Huna Video Conferencing Tungto Natag Latehia Hunong Tungdinga Khangnote Lungsimhong Kilangin Alung Simbang Uhon Sem So Ading Wahichi Lamet Thugen PhD degree piak student zathumte ki papia COVID-19 dona IIT Guwahati panlang na jong pata hwaya sakthugen higama COVID-19 apan et koldam Lakkhawm lile sangsom kwa phahin sarkarin puang to pen leitunga de dam khia tampen ahi zana New Delhi media kyanga health secretary Rajesh Bhushan na paita dakar som ni li sungin ni khada de tampen et koldam lakhat pha a percent som gyat point som gel guktung tunitan in krol guk 0.5 te sinoma ni khatin Lakkhawm ni test bol khia ga hi Oxford University Adam Doibol Serum Institute of India SII na puakya COVID-19 vaccine mihingtunga Ngaihkhiakna thumveina Cam Hospital BMC Mumbai atunin na iding Dean of Cam Hospital Dr. Hemant Desmokin tu khabul in DCGI in SII kyang vaccine test na Thuthak nasun zomlo din thei sakta apaita September somlenga in DCGI in phalna pia in tu kha somni lekhatin Pune third phase ne inoma Mumbai azong test patinom ta hi Bihar Sarkarin September somni legyata pan pol kwa kipan somleni te adin school hongta ding haya zui ding dan thak zong pia khiu Films Division in Nithum Sung
Indian Classical Dance to Pianna in Online Film Festival tu nian panding ni Trianjali Chiamin Vo Festival a India Classical Dancer min thangte hin khwale na sep khiak film som la hiding toate films the division website le YouTube channel a ethe hiding Maharashtra Thane a Biwandi building chimasi mi som thumle thum phata midang som ni lengate in high labor reform bill thum game changer hong hi ding a hi chi South Andaman District Administration in Port Blair Airport bo len na tuang corona positive te tut na seat number puan khia khiding chi hiai na tuan pi te ki ven na le tuamom pa na dia hoi ding a hi dan gen Kolkata apan hong pai positive thumom te seat number 2 ni newspaper atak la ta hi anung le ma tu te om tuam pa a chisa ai kele ILI ai kele seri etc nei omule helpline number a thei sakpa ding in zong nge thiu tu ni adinga Thuthak Lakkhawm sim hiak thei ai tenga hi COVID-19 dona a frontline worker tina se pan pi in la pa toidan siamin thu zuaw the jak tuin pangken thu belchan dol le thu dingna theina dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan le zelin la COVID-19 the jak tuin kwama ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mailowin thohoile maban lamet na to han thon zo in yainat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak dinga hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Nna Awng Puanna nei ding Regional Institute of Medical Sciences Lamphel Pata ni thapia ka sem ding sap na omlel khatna COVID-19 hill area health desk mili ni thading zali som kwalani siamna graduate ni na OT technician post somoma STA ding in nithum ni tha zanga som kwale thum siamna OT technician a BSc aikele science a 10+2 bana OT intensive care unit center sterilization department ahi kele mane4 roma kumnga sung sem sa te de hi thumna lab technician forensic ading in post thumama to alaka ST ading in khat ni thading zanga som kwale thum siamna science subject 10+2 lab tech training course diploma bana hospital aikele medical clinic aikele lab akumni sem sa te de hi lina supervisor civil post thum hiya ST ading in khat ni tha zanga som kwale thum siamna university a civil engineering a bachelor degree chinna le lunglo na nei 10 september som ni legok ni taglam dagli tanin email id rimsimphal18@gmail.com kinget na lai piak lu the hiding thuchian kimzo institute website www.rims.edu.in thei hiding tunia dinga na ongi pon thei hai tenga hi tu na bana Thangboi Mangte akipan hon ngilh ke ning chi lai ngai ding từng sơ pha mua đô na hồng tàn chia ngày ô chín mal bằng thân cầu về ô lưng cupi tin hon ngày về bàm hồng sai hồng ngilh ke ning ngilh ngei ke ning evang ngày no nun wa manga bang milen la ibang ken lo sim thu lel dingin lung si kin sul hong ngei vo ngai lung ngilh mo lia ba sulki không lel vo sing dang von to zatam laya miguel tua kai kom di ngilh ngei ke ning eva ngai no nun noa bang ai len la ibang ken lo sim thu lel dingin lung si kin sul hong ngai vo ngai
ka hei khom di amwal liam san bang ki lai kum te in mai min na sing yam chi toai to sum bang lo inga wal nyam le sa bang tan na te pelin na thei ding sang e wal nyam ke yo ting la hing e ngai da mi lung kinem na le tak sim thu don bang tuak lo hin te mo wagi bang khen na lon ki nu noi na yam lung in gelin wal kan yam zong an bang in na wan bang in sa biel mang mu chil to ang lai nau bang pom bang in lung lel su na hei king mo zen zeno chi in lam dang lua sa ui bang gom ten sim le nop le na zo khom ze lu sang e wal nyam lam zot hak mai ngai da mi lung kinem na le tak sim thu don bang tuak lo hin te mo wagi bang khen na lon ki nu noi na yam in gelin wal kan yam zong an bang in na wan bang in sa in le zwa oi ang lai nau bang bang hilo di gelung tua kui bang gom hang an bang in na kum so dai ding sang kui bang zo la ya kun le zwa sim bu zui hi ze chin ngai wan di quan bang lo ding hi wan ngai da mi lung kinem na le tak sim thu don bang tuak lo hin te mo wagi bang khen na lon ki nu noi na yam lung in gelin wal kan yam zong an bang in na wan bang in sa lung kinem na le tak sim thu don bang tuak lo hin te mo wagi bang khen na lon ki nu noi na yam lung in gelin wal kan yam zong an bang in na wan bang in sa toy langai tak Thangboi Mangte kipan hon ngaidam in chi lai hi All India Radio Imphal jingchen Thuthak Lakkhawm Simna le zami hauze la kipan Latualleng ngai nai nei ding tuin ni taklam dagli le mini somli gin to kitonin huna beta munchia paite program ngai ting ting om nam le mangpha